Según estudio de sitefootballfinanzas.com, entrenador mejor pagado en España está Carlo Ancelotti, que gana 7,5 millones de euros por año. La sigue Tata Martino de Barcelona, que gana 5,4 millones. Y Cholo Simeone de Atlético Madrid, que gana 2,5 millones. Por 20 equipos en la división promedio de España, Jesús, entrenador, te gana 500.000 euros. Wow. E a semana de Book Deporte, a presença Malha Base Escola, com a Luna, ayer estava um dia especial. Para esse semana de lançamento de Book combinado com deporte, alunos vão preparar um show especial de deporte para maior, maestro e turco a chegar para a noite especial. No te prometo ni último, según cabezante de escuela. Nos les adona y turnos mayorna. Y que llama vos un bom vidina, nos promete anoche de lesamento. Nos espera que te promete y no es último. Nos estamos happy, contento que nos pueda realizar un sueño que nosotros tenemos de hobby año acaba. Nos espera que anoche no solamente está hobby interesante, pero él inspirarnos para nos seguir esa. No tiene nada más dulce que esa. Y foral ahora no lesa pago. Paso esta dulce y esta importante para el futuro. Sarakita Afrika también manda un mensaje. Hay mucha nan via Skype. Een van mijn favoriete boeken die ik nog kan herinneren was De Scheepsjongens van Bontekoe. En ik las ook heel erg veel boeken van Carrie Slees, zoals Afblijven en Razend. Ik las die altijd in één stuk dooruit. Ik wil jullie heel veel groetjes sturen uit Utrecht. Heel veel plezier deze week. En niet vergeten, als je een pauze nodig hebt, een dansje werkt altijd. Deportisten en tambe, ex-deportisten tambe. Palesa boekie, pa e mucha nan. Kinderboekenweek sport en spel. Anto ahora nos purba combinele di mes nata ting ekantika klaar voor de start, maar trainen que mucha nan tame nata gusta kantika hopi. Anto ahora pa apertura de semana nos hace ya luna, to nos mucha nan mes ahin con show de otro. Nos hace mucha nan bing, anto nos ma con visa ponen en grupo de cada sport, nos nan boso ting tanto tempo para fazer moveção de vosso sport. Agora na treine tiki me ajuda aqui aya, visa direita pida chiquito não. E assim, na mesa, agora me ajuda com a entrada, na essa parte também, e me ajuda com a ser bag de cantica. E você busca deportista também, ex-deportista não, palestra para não? A noite, toevallig, nós temos a noite de lançamento, a voorleesavond. Nós invitamos diferentes pessoas, nós temos, por exemplo, Rolly Beslet, conhecido landador, nós temos Alberto Claver, taekwondista, nós temos também nosso ministro novo de enseñanza, Michelle, também está presente. Nós temos que essa book, maneira Astrid Hitler de biblioteca, das diferentes pessoas. Nós podemos combinar turcos de outro para essa toque nosso interesse em deporte e a importância de ler. Sim, seguro que sim. Uma bonita apresentação de aluno de Princesa Malha Base Escola, para bem na emocional. Não novidade, já sabe, o tem 2 vezes de futebol aqui na ATV, prometa 1h30 de meio-dia, Liga Inglês Premier, depois para 3h30, e MLS Playoff está continuando, e já domingo, 4h30 da tarde, Brasil e América tem jogo amistoso.